روکو گنجین کوچبر بوین آلمانیا زمان دایی که کلتور ولات یکم بشه که جناسنامه آوان و بو پیشوچونا کساعتی آوان و که تایبت هیا. به اوان پیوان آرمانجا وزارت پرورده و قطابخانه آن لآلمانیا در فتا فیربون و خواندن زمان دایی که به همون نتوا خلک بیانی یه لعوی ولات دیجین بخشیه. بنار یک جوان 1800 قطابین کرده لآلمانیا مفاجعه چنده لآلمانیا دبینید و ایرو دو مامستاین کرد لگل بسپوره که وزارت پرورده و قطابخانه یا هریما نوردراین ویسفالن باورنامه زانینا کردی بخواندن، نویسین و آخفتن ورد گرید. زور باش بو یکم زار هاتین امتحانکی سورقی من کرد بنووسین دەبوایە باس بکەین لە ڕاضی هەندێک معوەقەکان چۆنە لەگەر سەر لە کوردستان چۆنە لەگەر جیاوازی لەگەر ئەڵمانیا چونکە دەبوایە پاشی وەی ئیمتیحانێکی شەفەهی بکەین باسی خۆمانمان دەکرد ژیانمان دوا ڕۆژمان دەچوونە چ قوتابخانەک و چ دەخوێنین و لهريما نوردراین ویسفالن یا آلمانیا تخمينا هبونا 300 تا 350 هزار کردان دهیده گرن و دناف 16 زمان کردی به هر دو زاراوین خوین سرکی لیازده باجران ده خواندن لیما مستا بر بخانه نشینی دچن و دایک و بابجی زاروکن خواه ناشینن وانه این زمان کردی. همو ماموستیک حتی نکا در سازمان دایکی دیدن هجمار هوان هم آلیکتاژی کم دبه یک امروان در باسته بندی خانه نشین دیگو تنه سازانم کردی وانا در کار بردن هنه که نوجی جاردن دست به کار دکن لی مترسیا و هیو کو گله کسی که وقتا کاتن و مرحله خانه نشینیه دفسوان کس نه تعیین کرنش بر ویجی دوی کرد و امکانه خواهی در کردن. نونری وزارت پرورده گزیدتری 35 ساله ازمون لگل قطابی و مامستان زمان دایی که نتوین لآلمانیا دجین هیاد بیجه با قطابیان دلیوه که باشه که نمرین باش به زمان دایی که لجه وانه زمانه که بیانی ورگرن و دان پیدان بدهی گرن. بێکۆ ئەس کوردی بەئاخڤم لێ بەباوەریە من ئەم تیمەکە باشن و کارێ مە بە ئاوایەکی باش برێڤە دچێ ji بۆ خوێندەکاران jî ev sûdeke baş e û didawiya qonağên nehem dehem yên piştre jî ew ê nimreyên xwe bi zimanê dayîkê wergirin û dê wek waneya îngilîzî ji bo a bên hejmartin. Li sertaserê Almanya her cihekî 15 qutabiyên Kurd lê kom ve bibin mafê wan heye di hefteyekê da 5 dem ji mêran li ser erkê wezareta perwerdeya herêmên lê dijîn waneyên zimanê Kurdî wergirin. Sererayê çendê ku hikûmeta Almanya ew imkaniyat ji bo revenda Kurdî desteber kirîne ku zarokên Kurdan her wasa xelkê dijî ku dixwazin hînî zimanê Kurdî bibin berdewamî pê bihête dan lê eger kar bi vî awayî derbas bibîtin diwan qutabxane û polandayên ku dersên Kurdî dihêne xwandin dê mîna wê vala bin. Zinaşîn û rodaw